Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Qalam. Ada Kalestari Ahnan di Malaysia. Silakan Kalestari dimulai. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Coba ya Pak Ustadz. Iya, silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nun Nun wal qalami wa ma yasturun. wal qalami wa ma yasturun. Nih saya lagi ngajarin Kalestari Ahnan di Malaysia. Itu. Silakan boleh teruskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Nika Lestari itu kalau nggak salah 3-4 bulan yang lalu pertama datang ke sini belum kenal huruf. Bahkan dia sering nangis karena apa? Putrinya alhamdulillah sekolah di luar negeri di Yordan ya kalau nggak salah ya. Jordan, Di Jordan, Jordan. Yordan itu ustazah, sementara mamahnya suka ngambil Quran, ngambilin anaknya baca Quran. Tapi sekarang bukan ngambilin, alhamdulillah sekarang sudah bisa kenal Quran ya. Ternyata hanya dengan belajar serius, sungguh-sungguh walaupun kita sudah umur. Kalau Lestari itu kalau nggak salah umurnya sudah di atas 40 ya. Di Iya atas betul. 40, di bawah 60, nggak tahu berapa, 50 berapa, 40 berapa. Itu. Yang penting semangat belajar, alhamdulillah ada hasilnya ya, Masya Allah. Bahkan satu yang saya salut dengan Kalestari Hanan ini, belum pinter tapi dia Berani. berani gitu. Beraninya itu kadang-kadang nggak bisa diinin orang. Kalau orang kan belum bisa begitu takut, dia nggak ada Takut. takutnya. Dia punya prinsip, pokoknya mas saya belajar sama Pak Ari, saya dengerin rekamannya diulang-ulang, diulang-ulang, dan ternyata alhamdulillah ada hasil ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka innalaka wahnya, wahnya ketinggalan. Wahnya ketinggalan Kak. wa Heeh. innalaka la ajran ghairum mamnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kemudian Wa innalaka la ala khuluqin azim. nggak ada wa inalaka lagi. Wa inalaka yang pertama tadi. Ini wa inaka la'ala. Ya Allah. Kalau wa inalaka yang tadi yang pertama yang ayat 3. Ya Yang Allah. ayat 4 wa inaka la'ala. Ayo lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Kadang-kadang gini Kak. Ada dia Bu Hajah, Pak Haji. Dia baca Quran, saya bilang, aduh pinter banget. Pas saya intip-intip dari belakang, ternyata tulisannya Latin. 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 Tapi dia bisa baca, saya bilang dalam hati ya asal bacanya benar masih mending. Cuman biasanya kalau pakai Latin itu suka salah umumnya. Nah bisa pakai Latin jadi benar kalau dibimbing gurunya atau dibimbing yang sudah bisa baca Quran. Boleh tuh baca Latin, misalkan ada nanti orang, Kak aku ajarin dong aku pengen bisa baca Yasin. Ya udah so kamu pakai Latin, dengerin sama kita. Selama bunyinya benar oke. Karena Oke. Rasulullah kan belajar sama malaikat Jibril pakai apa? Nggak pakai tulisan. Ya. Coba cukup mengandalkan pendengaran ya, pendengaran. Itu. Nabi Muhammad tuh ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Oh, kalau gitu nggak pinter dong, bukan. Ini menandakan bahwa Quran itu bukan tulisan Rasulullah. Orang Rasulullah nggak bisa nulis, baca aja nggak bisa baca. Tapi oh pinter, Quran hafal, semua hafal ya. Gitu. Hanya ingin memberikan bahwa ini hujah. Quran itu nggak mungkin diciptakan oleh Muhammad Rasulullah, kayak dari Allah gitu.
Dan Iya. belajarnya dengan malaikat Jibril, hanya mendengar. Jadi Oh. ini juga memberikan pengajaran buat ibu dan bapak yang nggak bisa baca Quran, sebetulnya boleh-boleh saja. Heeh. Belajar pendengaran, maksudnya gurunya atau dengan orang yang pinter, katakanlah mualaf banyak. Bu, Mhm. Pak, saya masuk Islam, saya belum bisa baca sholat. Ya udah, kamu baca pakai apa? Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Cina, bahasa apa? Tulisan Cina atau tulisan apa? Yang penting baca, kita Pat dengerin, gitu. mhm. Kalau Heeh. bunyinya sama nggak masalah gitu ya. Heeh. Iya. Heeh. Iya, Pak Ustadz. Ya silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi bi ayyikumul af af ya Allah. Bi ayyikumul aftun. Bi Maftun ya, Pak Ustadz? Ya Allah. ayyikumul maftun. Iya nih, Iya. maftun. Bi Iya. ayyikumul maftun. Ini perasaannya gimana Kak Lestari? Dulu beberapa tahun yang lalu sehingga umur sekarang mau 40, mau 50 bisa baca Quran. Perasaan gimana? Dulu pakai Lega Pak Ustadz, oh, ayem Masya Allah ya. pokoknya. Ayem ya. Alhamdulillah, Eh, betul Pak Ustadz, Alhamdulillah. Jadi hidup ini ada arahnya, ada tujuannya ya. Beda betul dengan Kak. orang yang ya aku Islam tapi nggak bisa sholat, nggak bisa baca Nah, betul. Quran. Naudzubillah kan. Iya Mumpung betul ada Pak waktu dan kesempatan kita memang belajar. betul Pak Ustadz, mumpung Tidak ada ada kata terlambat kesempatan. untuk suatu kebaikan ya. Iya iya. Allah udah bukakan pintu untuk belajar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah ya. iya Pak Mhm. Ustadz. Jadi memang Kadang-kadang dulu hidayah, pernah hidayah. hidayah dari Allah. Kadang-kadang pernah Mhm, pikir juga, mhm. tidak ada ini, ada itu, tapi kenapa saya ini belum Ya, ada. mobil, kereta Betul, punya, mobil punya, anak punya, ya semua Allah, punya. semua pujinya Haji alhamdulillah ya Pak tinggal Ustadz. berangkat, tapi nggak bisa baca Quran kan nggak bisa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pas berangkat umroh atau haji ke sana sudah lancar baca Qurannya ya. Insyaallah Pak Insya Ustadz, amin Allah. mudah-mudahan. Iya Pak Ustadz, Mhm. Baik, bismillah. terusin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Inna rabbaka. Inna rabbaka huwa Orang tasjid. oh, Inna inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Coba lagi. bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu ya Allah. Biman dhalla. Tenang. Biman dhalla an sabilih. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian Wala tuti'ul mukadzibin. fala fala tuti'il mukadzibin. Kemudian Waddu law tadhinu wa yudhinun. waddu waddu law tudhinu fayudhinun. Kemudian Wala tuti' kulla hallafim mahin. wala 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 tuti' kulla halafim mahin. Ini kalau Sari Ahnan ini orang Klaten, tapi lama di Malaysia, udah jadi warga Malaysia. Sejak umur 16 ya kalau nggak salah ya ke Ah, Malaysia ya. betul. Betul, Pak. Alhamdulillah. Sekarang udah hampir di atas 40 lah pokoknya Nah, rahasia. Silakan, alhamdulillah. tua dah Pak Dan Ustadz. anehnya tuh bisa baca Qurannya justru kembali dari Indonesia lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah yang ngajarinnya ya. Padahal di Malaysia juga Ustadz banyak. Dulu memang ya orang-orang Malaysia itu banyak orang orang Indonesia yang dikirim ke sana untuk jadi Betul. pengajar Heeh, ya. Sekarang di heeh, Malaysia udah banyak yang pandai pula, udah pintar. heeh, Ya. iya, Masya Allah, heeh. alhamdulillah. Itu.
Yang banyak ke sana justru sekarang yang TKW-nya ya, KW sekarang banyak banyak. betul, heeh. Kalau dulu kan yang dikirimnya orang-orang pinter ke sana, sekarang Betul, TKW-TKW. heeh, mhm. Masya Allah, ya. Kalau Terus, tak ada tenaga kerja nanti sawit tuh tak ada yang makan. sawit nggak terurus pula ya, Masya Allah. Heeh. Ya, kemudian, Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hammazim apa ya Allah, Pak Ustaz. Hammazim masya'im binamim. Gitu. Hammazim Masya'im. masya'im binamin. Hammazim masya'im binamim. Kemudian. Manna Manna'il. manna'il lil khairu khairi Khairi. khairi Manna'il lil khairi mu'tadin athim. mannahilil Manna'il. Il. Ain. il manna'il lil khairi mu'tadin asim. Manna manna'il lil khairi mu'tadin athim. Kemudian. Utulim bag Utulim utulim ba'da dzalika zanim. utulim ba'da zalikal zanim. Utulim Utulim ba'da dzalika zanim. Kemudian. Angka nazamali wa Panjang. bani. Ang Panjang. kana dza malin wa banin. Tenang aja. Panjang Pak Ustaz. Ya, Ang tenang. ang angka nazamali wa bani. Kana dza malin wa banin. Kemudian. Iza tusla alaihi ayatuna kola Qala asa qala as asatirul awwalin. idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Terus Pak Ustadz, Ya, boleh terus. sanasimuhu Kemudian iya. sanasimuhu ala khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Diulang atau dilanjut? Kemudian boleh Ulang diulang, boleh diterus. terus. Terus aja. Inna launahum kama Inna balau, ada baknya ya, baulau. balau. Inna inna balaunahum kama balauna ashab ashabal jannah. Gitu Pak Ustaz. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ayo tinggal tenangnya. Diulang atau dilanjut? Kayaknya perlu diulang sedikit Ulang ya. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna
ashabal jannah. Pendek. Oh, Ashabal jannah. oh, ashabal jannah gitu. Iya. Kemudian Diulang balik, teruskan. ditulisin boleh. Is ak is aksamu gitu Pak Ustaz ya. Iya. Is aksamu. Il aq il Oh, il aq il aqsamu la yasrimunnaha musbihin. iya. I Il aqsamu is aksamu layasrimu la layas yasrimunnaha rimunnaha musbihin. il zal il aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kemudian Wala yastas wala yastatnun. wala yastathnun. Kemudian Watofa alaiha ta'ifatum nggak ada mirabbi. taifatum, taifum, nggak ada tunnya ya. Taifum, iya lagi. Fatofa fatofa alaiha ta'ifum mirabbika. Mirnya tasdid. Mir rabbika. Fato fatofa ilaha ya Allah. Fata fatafa alaiha. Fatofa alaiha ta'ifatum Taifum, nggak ada taifatum. Taifum, ayo. ta'ifum mirabbika wa Mir hum rab, ada tasdid. mir Taifum mir rabbika. ta'ifum mirabbika wa hum na'imun. Iya bagus. Wahum naimun. Kemudian. Wa as ya ini ya Allah Pak Ustadz nih. Fa ashab fa Iya. Faas bahat oh kasarim. fa asbahat kasorin. Faas bahat kasarim. Kemudian Wa bagus. Fata. fa Fatana dau. fatanadaw musbihin. Fatana dau musbihin. Ani'du ala harsikum in kuntum sorimin. Anir ala hanathikum in kuntum sarimin. Kemudian Fantalaku wa hum yatakhafatun. fantalaqu wa hum yatakhafatun. Kemudian Alla yadkhulu hulanna hal yauma alaikum miskin. Allah yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Kemudian Wa wa godau wa ala qadau godau wa godau ala hardin qadirin. bagus wa qadau ala hardin qadirin. Kemudian Wa falamma bukan oh, fa'amma, falam ya Allah. falam lam ya Falam falamma
falamma ra'auha qalu inna ladhallun. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Kemudian Nahnu ada balnya mahrum. ketinggalan. Bal ya Allah. Nahnu Bal ketinggalan. bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Kemudian Qala awsatuhum alam aqul alam lakum aqul lakum alam aqul lakum laula tusabbihun. qala awsatuhum alam aqul lakum alam aqul lakum laula tusabbihun. Kemudian bagus. Qalu qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Qalu 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 subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhiya ya Allah. Ba'dhi Pak Ustaz ya. ba'di betul. Ba Ba'di yatalawamun. ulang ya Pak Ustaz dari ini ya. Fa'aqbala. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhiya yatalawamun. Yatalawamun. Mana Pak Ustaz? Iya, boleh diulang lagi. Ulang. Fa'aqbala ba'duhum Wa aqbala ba'dhum ala ba'duhum wa 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 fa'aqaba Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi ba'dhi yatalawamun yatalawamun. yatalawamun. Kemudian Qalu ya wailana inna qalu ya wai, jangan wai. wai Qalu ya wailana inna kunna tagin. Zalimin. Ini Pak Ustaz, bukan togin. Oh iya, togin, betul. Atas tadi ya. Salah lihat yang atas zalimin. Atas sudah. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Coba diulang. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Kemudian asa Asa rabbuna ayyubdilana khairum minha inna ila rabbina raghibun. bagus. Kemudian, Mbak, hebat. Kadzalika azab. Kadzalikal adzab. Kemudian Wala azabul bul akhirat ya Allah. wala adzabul akhirati akbar. Berhenti di situ. Oh ya. Ya Allah. Wala azabul akhirati akbar.
Wala'adzabul akhirati akbar. Kemudian. Walau kanu ya'lamun. Lau kanu lau kanu ya'lamun. Kemudian. Innalil Innalil muttaqin. innalil innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin Panjang. na'im. Jannatin na'im. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Kemudian Afanaja alul muslimina kal mujrimun. afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Di Malaysia udah jam 12, di Indonesia jam 11 malam. Gak ada di tempat lain belajar yang kayak gini-ginian, gak ada. Cuma ada di sini karena kita ngajinya online. Di Kalau tengah ngajinya rumah. datang susah ya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Dan udah terbukti bisa jadi pinter. Alhamdulillah. Kemudian Alhamdulillah. malakum Malakum kaifa tahkumun. malakum kaifa tahkumun. Am Kemudian am lakum kitabum fihi tadrusun. am lakum kitab fihi tadrusun. Kemudian Inna lakum fihi lama takhayyarun. in innalakum innalakum fihi lama takhayyarun. Kemudian Am lakum aimanun alaina alai aimanun oh, aimanun. Am lakum aimanun alai alaina 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 baligotun ila alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Coba alaina. alaina alaina baligotun Banyak panjang. panjang. Alaina balighatun. Alaina baligotun ila yaumil qiyamah. Teruskan atau Ya, berhenti sini terus Pak Ustadz? sebaiknya diteruskan. Ila Teruskan ya? Oke. yaumil kiamati innalakum. Oke. Terusin. Coba Pak Ustadz. Ini. Waqaf lah ya, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti di Oke, situ oke. harus ulang. Ulang. Ila yaumil kiamati. Coba Pak Ustadz. Ulang mana tadi? Kiamatin in Dari ila. Jangan kiamati dulu. dari Ila mana? yaumil kiamati dari ila. Oh. Ulangnya Ila dari ila. ila yaumil qiyamatin innalakum lama tahkumun. Ila ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Kemudian Salhum ayyuhum bidzalika zain. Za'im. Oh, zaim ya. Za'im. Sal salhum ayyuhum bidzalika zaim. Salhum
ayyuhum bidzalika za'im. Kemudian Am lahum suraka. Terusnya am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim. Sampai situ dulu. Kalau Oh, kuat sampai ujung. Am terus. lahum. Oh. Am lahum suraka falyatu bisuraka ihim in kanu sodikin. Pandai. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Mudah-mudahan ini saya mau bikin program baru pakai kamera gitu ya. Jadi ada orang, ada sayanya, ada tulisannya. Oh gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau ke Kalastari Melulu kan nggak enak juga. Nanti ada hamba-hamba Allah yang terketuk hati, Iyalah kita kita gabung. patungan, gabungan gitu. Betul Karena betul ya Pak karena Ustadz. kalau ada kameranya kan enak gitu ya, kelihatan ada tulisannya, ada coretannya, ada kameranya. Jadi Heeh. oh mulutnya tuh kayak gitu gitu insya Allah ke depan. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Kalau beli Heeh. sengaja satu-satu kan berat. Nah kita Mhm. rembukan lah, kita patungan insya Betul. Allah ke depan Heeh, biar betul. Iya program Pak, kita lebih canggih, lebih bagus canggih. lagi. Biar Betul, bisa heeh. menolong banyak orang biar seperti Kak Lestari Anan ya. Kak Lestari Anan tanpa melihat mulut saya aja udah pinter gini, apalagi lihat mulutnya ya. Insya Allah. Karena memang baca Quran itu harus lihat mulut gitu ya. Harus lihat Betul, mulutnya heeh. gitu. Gitu. Iya Pak Nah, Ustadz, heeh. karena kalau pakai handphone bisa juga. Sekarang handphone sekarang kan bagus-bagus. Nah Cuman kalau betul, banyak handphone canggih. sudah canggih sekarang handphonenya. Cuman Mhm, masalahnya kita kan ngajinya pakai komputer gitu. Semua iya, datanya di komputer heeh, gitu. Jadi heeh, harus pakai heeh. kamera gitu ya. Ya Oh Uma. gitu, Insya Allah Ustadz. mudah-mudahan ya. Iya Kalau Pak Lestari juga Ustadz. banyak rezekinya, mudah-mudahan bisa Ya berbagi. amin, insyaallah. Betul, heeh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Kemudian yauma. Yauma yakusaf Yauma yauma yuksaffu an saqin wa yud'auna illas sujudi fala yustati'un Fala yastati'un. fala Ayo. oh, Ya. dari mana Pak Ustadz? Dari ilas sujudi. Oh, mana ilas? Yang bawah kan Pak Ilas Ustadznya? Oh iya betul. sujudi fala yastati'un. Ilas sujudi fala yastati'un. Fala yastati'un. Iya. Kemudian Oh, ada lagi Pak Ustaz ada dikit lagi. Ayo, Dikit insya lagi. Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi, ayo Oke. habisin. Iya Pak Mumpung Ustaz. mumpung ada waktunya. Yuk, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Khosiatan absaruhum absar khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Ayo lagi. khosiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kemudian waqad kan Wa qad kanu yud'auna ilas yud'au, jangan yud'auna. Wa yud'auna qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Lagi dari nggak? mana Pak Ustadz? Ya, Dari mana? wa qad kanu Wa qad kanu yud'auna ilas ila sujud sujudi
ilas sujudi wa hum salimun. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Kemudian Wazarni famay wamai wa wamay. fadzarni wamai. Hmm. Wazarni famay Wamai. famay. Fadzarni wamai. Oh, wazarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. Kemudian Sanastadrijuhum min 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 ya Allah. Min ya Allah. Min hai ya Pak Ustaz. Min ya hai min la haitsu ya'lamun. Min hai la ya'lamun. sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian Wa umli lahum. wa umli lahum pendek. Oh, Wa pendek. umli lahum. Wa umli lahum. Terus apa saya? Kemudian Inna kaidzi matin. in inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajram fahum mim makrim musqalun. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin masqalun. Kemudian Am indahum am indahumul ghaibu fahum. Ini betul tak Pak Ustaz? Ghaibu ya? mana? Nih Coba lagi. fahumul ghaibu fahum yaktubun. Yaktubun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Coba diulang lagi. Yes. Am indahumul Am indahumul am indahumul am indahumul ghaibu ya fahum yaktub. fahum yaktubun. Terus atau ulang Pak Ustaz? Boleh diterus juga. Boleh. Fasbir. Boleh. Wasbir ya Allah, lihukmi ya Pak Ustaznya. Ya, wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Wasbir lihukmi rabbika Wasbir li hukmi rabbika wasbir li hukmi rabbika lihukmi rabbika wa la takun wala takum ka sahibil hut. kasohibil hut. Nada wa huwa makzum. Ayo lagi, terusin. Nada wa huwal maqdum. Wa huwa nggak ada walnya. Wa huwa. Nada wa huwa makzum. Nada wa huwa maqdum. Nada wa huwa makzum. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih. Ayo.
Laula. Laula ang tadzarakahu bi Ni, ni ni ni'matum nikmatum mir rabbihi lan min rabbihi mir rabbihi min lan rabbihi mir rabbihi lanubiza lanu biza bil bil arai arai wa huwa wa wa huwa huwa mazmum mazmum. fajtabahu rabbuhu. Kemudian fajtabahu. Wajatana Fa, fanta, F, F, fa F. Faj, faj fajtabahu. wajatabahu rabbuhu waja'alahu minas solihin. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Kemudian Wa i wa wa iyyakadul iyyakadul wa iyyakadul wa ladzina kafaru iyyakadul panjang. Wa iyyakadul ladzina kafaru yuzziluku naka ya bisyarihim. Betul Pak Ustaz? wa Bi absorihim ya? ya Bi biar wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim bi absarihim lamma bi bi absorihim lamma sami'u lam dzikra lamma sami'ul dzikra wa sami'ut masuk ke zal sami'u lamma sami'u dzikra lamma sami'uz dzikra wa yaquluna wa yaquluna innahu la lamma majnun janun la majnun lama janun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Lama-lama juga lancar Ya, Pak gitu ya. Ustaz. Insya Allah diulang dan diulang Ya Allah. lama-lama lancar itu ya. Betul. Ini Iya. wa Makan ma mau huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim. Terima terima kasih. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Terima Sudah kasih Kak malam. Ustaz. Ya, sudah Iya. malam. Ada lagi selepas saya. Udah malam Dah. misalnya udah